kubera ari utundi tuntu waba warashizemwo tutazi cyane kubera ariko rimwe mukumva je zose indirimbo zanje zose ziba zifite akanovera ariko yego mugabo ijya ndirimbo abantu barayivuga yuko ahubwo byarantangaje kubera ni indirimbo cya mbere ya nyoroherwa sinzi ko ugerageje kuyumva ni indirimbo cya mbere gusa amajambo make cyane makaryoshye ariko ayabishe nayaye oya yego sivyo ntayabishe hari ariko hari igihe ushobora gukora igikorwa aho kuvuga ati namajambo yobara gukoze nko ku mutima yego ubundi aho yose ushobora kujya kwandika muri studio kwandika muziki aho kora clip gaso zineza ko amajambo abishe yego gusa hari amajambo akora ku mutima bijya ndimbo yakoze ku mutima abantu benshi biranawe najewe ndimo vraiment ndabise n'abagenzi bayikunda bakunda kuyumviriza cyane indirimbo feedback yayo ndayironka buri munsi hari igihe mbyuka nkasanga popular kuri TikTok yongeye abantu bongeye kuyikunda cyane na mu bisanzwe TikTok hoho yaramaze kuyigarurira yego ubwo yuko indirimbo yakoze ku mutima abantu benshi naje byarantangaje je nararinze ibintu byanje narinze true story yaje kumisanga true story ndayisangiye nawe yari true story yari true story indirimbo mwishayo yumvije neza ushatse kumenya ikijya ndirimbo mbe mwishayo je hari abantu bagiye barambaza ati mbe mwishayo ni hehe ishayo ati ntitusobanuke mbe mwishayo ugerageje gusigura nka bakunze nyene bakunda kuyumviriza cyangwa bagira ico kibazo mwishayo ni kuvuga iki anje mu bisanzwe Mishayo nese kirundi Kamurundi Zero umenga ni hahantu barakunze ukagwa niko no bivuga sinzi ini TV ni morning Burundi gute mutazi kirundi oya ikirundi nyene tashobora kwa twara kivukiyemo ariko gasanga ntituzi utuntu twose abizi ko ikirundi ari ngo no mu Faransa bari rero Mishayo je nibaza ko ari kirundi Mishayo sinzi ko akuriye ruguru wakuriye ruguru sinzi kuri ruguru ese nakuriye ruguru vraiment ariko rero abantu bakuriye ruguru barazi sinzi gushaya gushaya inka zirakunda gushaya twakuze inka zishaya cyangwa imiduga kujya imodoka ishobora kugwa oya mu rukundo nari nimba ati ni kwa kundi okay nivyo nakunda gusigura rero iyi inka yashaye ndayibonye inka yashaye ndayibona inka yashaye umva yaguyemo ibaguye mu ishaye uruvuga ibaguye ahantu bigoye kwivayo nivyo bigoye cyane kabisa uvuga biragoye nk'iyo umuduga we waguye mu ishaye yego barinda kuzana ngira ubundi muduga kugira ngo ushobore gufasha nibyo birago kuvuga usanga bigoye cyane kuva rero iryo jambo kandi mu ishaye birakoreshwa cyane muri gospel mu ndirimbo z'Imana kuvuganisha y'umwanzi kuvuganisha bya Satani ni kuvuga nari Satani yari yarantwaye cyane hamwe ntukwikurayo Imana irazinkurayo bisigura ko mwishayo n'ahantu kumbe ni jambo ry'Imana mamuri ni ubutumwa bwiza mu bamu nuko gusa abantu bacisha mu zindi nzira zabo bivanye n'ukuntu bumva ibintu cyangwa ibintu babayemo n'ayahandi imiziki yanjye n'ubutumwa bwiza rero mwisha ikintu nashatse kuvuga navuze ati naravuze n'umwe ntaramisha sigura ko navuze n'umwe ntaramisha y'urukundo cyayo y'urukundo ni nta muntu arajya mu rukundo muvuge ngo shaka y'umuntu yararozwe cyangwa baramuhaye akantu baramutamitse yego hajya araba ari mu ishaje ni kuvuga bari abageze kuri ya step adashobora kwikontrola adashobora abageze muri cya kinogo adashobora kubayo ati karabaye nyene nimwe bavuga ati kabaye hajya ni mu ishaje kuvuga rero iyo mwayihanye iyo mwahanye imiti mushaye mwaguye mu ishaje wa muhungu ntikizi navyoroshe ni kirundi yego